Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwerekanye abakobwa bane bakurikiranyweho ibyaha birimo gutangaza amashusho y'imikoreshereze y'igitsina ku mbuga nkoranyambaga. Hari video iherutse gusohoka harimo umwe muri bo yerekana imyanya ye y'ibanga ku mugaragaro. Muri iyo video bari kumwe na mugenzi we bavuga ko bakumbuye kujya muri Nigeria, ko indege ziri hafi kongera guhaguruka. Umwe muri aba bakobwa ubu bafashwe na RIB yabwiye itangazamakuru ko biriya bikorwa babikoze kuwa gatanu, ubwo we n'inshuti ye y'umukobwa basohokanye n'umugabo bavuga ko ari nawe wabakoresheje biriya bikorwa by'urukozasoni. Uyu mukobwa avuga ko uwo mugabo yabajyanye mu kabari kamwe gakorera i Kigali, bakanywa inzoga bakanarya, akabasaba ko yabajyana iwe akabafata amashusho bambaye ubusa kugira ngo abone abamukurikira benshi ku mbuga nkoranyambaga. Avuga ko bamwemereye bagera bakongera kunywa inzoga ubundi bakambara ubusa imbonankubone kuri konti ya Instagram y'uwo mugabo. Uyu mukobwa agira ati twabikoze tuzi ko nta ngaruka bizagira, nta nubwo twari tuzi ko mu mategeko yo mu Rwanda hari ikibazo kizabaho, n'ubwa mbere natwe twari tubibonye ubusa bugiye ku mugaragaro. Uyu munyarwandakazi ufite imyaka 23 avuga ko ari ubwa mbere yari akoze ibi bikorwa kandi nawe yicira urubanza kuko yumva ari igisebo. Ati niyo mpamvu mpagaze mbasaba imbabazi ko biriya bintu bitazongera, kandi mumbabarire n'abanyarwanda bose n'urubyiruko bagenzi banjye bambabarire kuko nanjye singena inzoga zabinkoresheje. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Dominique Bahorera avuga ko abo bakobwa bakurikiranyweho icyaha cyo gutangaza amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina ndetse n'urukozasoni binyuze kuri mudasobwa. Bahorera avuga ko itegeko rigena ko uhamijwe iki cyaha ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 3 kugeza ku myaka 5 n'ihazabu ishobora kugera kuri miliyoni 5. Ati abanyarwanda bamenye ko twahagurukiye gukurikirana abantu bashyira amashusho y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga, baratwangiriza urubyiruko kandi ibyo bakora bihanwa n'amategeko. Yavuze ko RIB izakurikirana bariya abantu kuko akenshi biriya babikora babanje gufata ibiyobyabwenge ndetse abafata amashusho hakaba nubwo bajya kubacuruza. Umukobwa mukuru muri bafite imyaka 27, umuto afite imyaka 18 y'amavuko. Bahorera avuga ko aba bakobwa bazakurikiranwa kwabo nabo babibakoresheje akurikiranwa kwe kuko hanakurikiranwaho icyaha cyo gucuruza abantu.